Kirinteto ingi nandi kamiti ire yatarirwe kuthikira iromba ria bamwe baringi kura baria bakwendekithia kumarukwo kwa bamwe ba maabisa ba thirikari kawira baria CC banana ni batrimanite na arua kamiti iji ire tongeretwe ni MC wa Kurotwa Nwega Chiri Muthuri nonekete nkuruki kurega kunganirwa ni ure thirikari ya Meru itarumira yendekithia kamiti ya JLAC ria ukabere ria kurungika traffic marshals gukumenyekana baerwo ngugi giutate na watho. Muthuri Muriuki nacho na njira indiko. Juma Speaker mbunge Meru Ibubundi kuwa kamiti ijire chia mbunge Meru chitho chinchonkuna lwaliro lwaletini mwingi bakenda mabisa kathomba kuma kaunti Meru batha bakingatwa na yendo jwana arua kamiti ijire chia mbite kuchungula ntububu alaba guteta kariba Meru baraba letetero waliruru. Do solemnly swear that the information that I shall give before this committee shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Nikenda bomba kubathikira nikitumba kwenda mabisa kathoma ndene kaunti Meru batha bakingatwa. To support the allegation that the CC Water cancelled a procedurally awarded tender of the Ngaldu Dam in Antwamboi Ward. Because the petitioners have a question on the money and the quality of work done. Go to the areas that they are given cows, you see a lot of public money used through fuel. 30 vehicles taking one cow. It is us. We cannot agree that in Meru County, and we feel that our money is being misused, and that's why we are strong. Therefore, for us to streamline this house need to act to restore the dignity and respect that we had for many years, and the respect that this house has been given for the last. Kwari na petition ila yombire kuretwa kire assembly na yendekitha iragia aitinguge kana CCs barabombite kwithira bakigwetwa muno kagita ka governor ari senate barabombire kwithira kiuga nibo bena maetia bombe kwithira bakigambithira maetia jao na chief officers bange kuna petition we kuja kira assembly ni enenkerwe kire joint committee eje ni tumbete kuda twena petitioners ba unarwa tukiboria bioria nkoroki nembi egotoma betha bakendekithiria aitinguge ba ukethirikari ya governor wa Meru bombe kuda bakiuma kire makiumangu gene chiao alana ndio tongire ba kamiti ji bagite bagetha bagita mabisa ba county kipetu itite nikinenye bomba gutetera na next week kwambiria Wednesday, Thursday na Friday tukethira pia tugekara ndiguru na CCs na chief officers nitukobora kinyabo nontubombite kuda bena invitation letters bombe kuda bagia pia ge kamiti gategera mantu jau gachunku na mantu jau keundene ne komba kwethira kiandika report yayo ili amna bubu mukarigiti ya kamiti ya liba na kijana MC Onkwene augite kwina menekithia mwanya bejene jara bombite kwa mukira matata kuma kwi mwingi Africa tumbite kutha kiringatirwa itwathithiria recommendations cia antu bagwitwa traffic marshals na assembly county assembly ya Meru ya kurukia na ndiko na complain ya public area tukachangamkia next week ndikuwa nande the traffic marshals ibachokete kinyume na recommendation ira yajanirwo ni county assembly ya Meru ngwana kumenyithia antu bonde baba kuhusika bamenya assembly kajukia atua ambayo inafaa atua area kwendekana tuthingate sheria area ibati kuthingatwa na mtoro kuonekana ena makosa ututure assembly tukaita ngugira tubati kuita na tukathite twatumira sheria ira tubati gutumira Oguro Nandi nikira kariba ba Meru baraba kinyitirwa rira okire mbunge ya Meru na kubakanya kuthikirwa. People's power is powerful than the people in power. Tona ikobati batu tumbe kwithira tukiandikira county assembly kenda bombo tuthikira non tukwina aritinguye ba thirikari ya county ya Meru bombigire kwithira bakielewa makosa sana ranga bana araimpichawa kiri senate gavana watwe ni aritingwe ba Meru County. So aritingwe ba Meru County bo trombere kwethira tuwikia kire assembly no to assembly na power yo ba impeach bombe kwethira bakeba belitene batu anto bara tugete batebweta kwethira bari officine tote muntu twena andu anwe no te muntu wetu tukugwa no kaumo kana gwa karora gugakara choke officine eu kira twena bata nakyo na kira tukuga
katukuga kaunti yetu ina thina na tukuga riria ngavana etire ndene senate wengwa na kanywa kawe no rirwe bioria na riria acokagia uga mantu jau twe kwa batu atukuromba no tutukwaria mantu jetu na thai jendene committee iria twatinda muthenya jwa narua committee u tumirombe etegere no tubaliuga bageta antu bau kiumia kiu kingi ibabete barie mantu jetu no tutwina bata na kuona kaunti yetu Meru ni karibu wega kiripotera buri juma Beto Muthuri Muriuki.